Euskadiko Gazteriaren Kontseiluko presidentea, eta gaur hemen elkartu gara Bizkaiko Foru Aldundiarekin eta Bizkaiko Astialdi Foroko eskolekin batera, euren eskaintza eta matrikulazio epea aurkeztea. Eskola hauek eskainiko dituzten aurtengo titulazioak izango dira begirale titulazioa, zuzendari titulazioa eta gizarte eta kultura dinamizatzaile titulazioa. Todos estos títulos son homologados por el Gobierno vasco, pero aún así toda la información que queráis recibir la podréis encontrar en la página web de Astialdi Foroa. Bizkaiko Foru Aldunditik oso garrantzia handia emoten dutzugu gaztei laguntza emoti euren trebakuntza eta euren etorkizune begira. Eta gehien bat formakuntza esaten duguna formación en valores. Horregatik gaur Astialdi Foropekin bat egiten dugu aurkezten euren programak eta euren formakuntza ikastaroak. Bueno, y qué mejor que para poder contarnos la experiencia vivida y la elección y las condiciones de estas escuelas que sean las propias personas jóvenes que participan dentro, ¿no? Así que les damos paso. Bizkaian Astialdi formakuntza ikastola irekietan asko daudelako, gero ikastaro horiek oso zabalak eta anitzak direlako baita ere, eta gainera gure kulturarekin erlazionatuta dago, bai elkarbizitzarekin, berdintasunarekin, hizkuntzarekin, eta badatoz gure edukiak garatzerako orduan. Otro de los motivos puede ser la metodología que utilizamos, que va muy en coherencia con nuestra identidad, que es el aprendizaje basado en la experiencia, que al final es muy vivencial y muy enriquecedora para las personas que participan de estos cursos. Y luego tenemos la parte ya más burocrática, que es la de la homologación que nos da el Gobierno vasco, que al final te sirve para diferentes comunidades autónomas a nivel de estatal. Begiralea ikastaroa bukatu duzula, gero zuzendaritza ikastaroa egiteko aukera daukazu, eta baita ere dinamizatzaile soziokultural ikastaroa egiteko aukera. Necesitas tener 18 años cumplidos o cumplirlos durante el año y tener el graduado escolar. Y bueno, pues para el curso de dirección y dinamización sociocultural necesitas tener el curso de monitor anteriormente. Y bueno, aparte de eso, pues muchas ganas. Bueno, jada matrikulazio epea eskola batzuek zabalik dute, baina iraian jada guztiek zabalik daukagu. Eta bueno, informazio gehiago behar izatekotan sartu irubebikoitza.astialdifora.org eta hor topatuko duzue eskola bakoitzaren informazio zehatzagoa, datak, lekuak, ze hizkuntzatan ematen diren ikastaroak, eta besterik ez. Lortutako titulazioa da profesionaltasun ziurtagiri bat eta Eusko Jaurlaritzak homologatutako titulazio ofizialak dira. Sí, tanto para el curso de monitorado como para el de dirección. En el caso del curso de monitorado son 160 horas de prácticas y en el caso del curso de dirección son 120 horas. Y al final lo que nos permite la parte práctica es poner en práctica toda la parte teórica, todos los conocimientos que hemos ido interiorizando, todo lo que hemos ido aprendiendo durante esas horas lectivas. Nos permite interiorizar conceptos teóricos. Y luego eso, que nos damos cuenta, al final tocamos mucho la realidad de la asociación en la que estamos o del grupo de tiempo libre y ahí es donde nos damos cuenta realmente de la incidencia, de la intervención que haces y de toda la labor que se realiza dentro de estas asociaciones. Azkenean gazteok ez dugu gura dugun denbora guztia, bai lan gauzelako eta ikasketetan gauzelako, eta eskertoka eskolek ezaitzetan baliabide desberdinak bai urte betean egiteko, bi urtetan egiteko, eta horren barruen, asteburutan nudan eta ordu ezberdinak sartzeko posibilitatea bai dau. Eta hori bai gazteok eskertzen dugu gure egutegia ahalik eta moldatzeko baliabide gehien egiteko. Pues al final la parte teórica hay muchas formas de poder hacerla, además los cursos, cada escuela oferta muchas modalidades para poder hacerlo
y yo creo que se adaptan muy bien a lo que cada estudiante necesita, o sea que es muy fácil hacerlo y lo único que necesitas es tener ganas. Astialdi foroa osatzen dugun eskolak, saiatzen garena transmititzen gure ikastaroetan direz, azkenean balore batzuk, zitzaile batzuk baloreetan heziko dutenak, bai aurre eta gazteak, eta gero aparte, elkartrukea dago esperientzia hori ezagutzen duten pertsonekin, beraz, hor badauka beste punto positibo bat, eta amaitzeko, bertako eskolak izan da, badago aukera ikastaro amaitu ostean, harremana jarraitzeko eskolarekin, ikastaro egindako eskolarekin, bada, desberdintasuna. Naiarak esan duenez, azkenean gure berezitasuna da gure baloretan hezitzen ditugula, beraiek gero balore horiek transmititu izateko gurekin dauzen umei edo eta hori baloreak transmititzeko ezin dira egun pare bateko ikastaroak izan, azkenean behar dugu denbora bat, beraiek ere jakiteko zer transmititu behar dute edo zer nahi dugun beraiek ikastea. Gainera hori, ordu kopuru gehiago izateak bere alde positiboa dauka, gero praktikak egiterako orduan ez ditugu zailtasunak edukitzen, kanpoan egite dituztenek, gero praktiketan agian zailtasunak eduki ditzazkete.